Zadovoljan sam kako se momci odnose prema poslu. Malo imamo problema sa terenima, ali zbog vremenskih uslova, ali normalno je to su zimske pripreme, tako je u Srbiji, pogotovo u zapadnoj Srbiji. Ali bez obzira na to, da se ponovim, opet zadovoljan sam sa momcima. Sutra imamo prijateljsku utakmicu protiv Partizana Bumbarevog brda. Tu će veću minutažu dobiti momci koji su došli ovde na probu i koji su vraćeni sa pozajmica iz drugih klubova. U subotu imamo 2. februara utakmicu prijateljsku isto protiv Jedinstva puteva iz Ušca. Mislim da ćemo biti ozbiljniji i dosta bolje igrati u prolećnom delu, jer smo to radili u jesenjem delu prvenstva, tako da momci se uklapaju i ima još dosta do početka prvenstva, gotovo 40 dana, tako da iskristalisat ćemo i ovu grupu, novu grupu i momke koji će nositi dres borca u prolećnom delu.